Ndasubiye kuguha ikaze inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhere ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure namwe mukumviriza muhere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya kabiri intwarane 2024 tukaba tugarukanya amakuru atosoye abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijya nino cyane ngamwe mwaje gufyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona kazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru atosoye tukugezaho kurimbanisha kure imwe rudende ikugeza amakuru avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi no mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru ahejeje kudushikira mu itangazo rivuye muri ntare ya Rushatsani Gitega rivuga yuko abari inyuma bose inyuma y'umuhari wa Red Tabara biganje mu guhungabanya umutekano w'abene gihugu baraca batabwa muri yombi. Ni itangazo rishijwe hanze n'umukuru w'igihugu Nyiricobayo Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru tugarutse kukugezaho mu buryo bw'idonido. Andi makuru aturuka mu masoko yacu nuko umunyarwanda uherere ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari guhoterwa bikomeye cyane. Berekera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe aho umuhari wa M23 ugejeje mu migwano iri guhanganamo n'igihe kandi igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi FDNB gikomeje imyimenyerezo ijya nino mu makomine agiye atandukanye kugiye kirinde abene gihugu. Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tugarutse kukugezaho. Nyiricobayo Major Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko umwasi ukomeye cyane igihugu cyacu ciza cy'u Burundi gifite ari igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Nyiricobayo Major Evariste Ndayishimiye akomeza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda gukomeza guterera inkunga zikomeye cyane umuhari wa Red Tabara. Ni mu gihe kandi byagaragaye ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora imyimenyerezo kugira kirinde ebene gihugu. Igisirikare cyacu FDNB gikomeje imyimenyerezo mu mashamba agiye atandukanye ngaha mu makomine agiye atandukanye. Mu ishamba rya Kibira hari kuberamo imyimenyerezo ikomeye cyane kugira bongerere ubumenyi na tekinoloji igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi kugira bakomeze kurinda umwasi w'igihugu cy'u Burundi guhungabanya umutekano w'abene gihugu. Ni mu gihe Nyiricobayo Major Evariste Ndayishimiye akomeze kwagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko ariko gikomeza umuhari wa Red Tabara. Ni mu gihe umuhari wa Red Tabara uhora ugaba ibitero shuma ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukangiza byinshi bigiye bitandukanye. Nyiricobayo Evariste Ndayishimiye araterwa impungenge zikomeye cyane n'uyu muhari wa Red Tabara. Amafaranga akomeye cyane yo guterera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira akomeze kwirinda umuhari wa Red Tabara. Ni mu gihe kandi abakuru b'ibihugu bombi biyemeje kurinda ibihugu ugakomeza kwiyerekana bikomeye cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu guhungabanya umutekano wa bene gihugu. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi wa General Major Evariste Ndayishimiye bakomeza kugaragaza amakuru akomeye cyane, amakuru ariko adushikako. Ni mu gihe aba bemeranyije gukomeza kurinda umutekano wa bene gihugu ndetse n'ibihugu byombi. Ni mu gihe Nyiricobayo Major Evariste Ndayishimiye we yakomeje kwemera mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo karakomeza kumwohereza abasoda barinda umutekano w'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Nyiricobayo Evariste Ndayishimiye akomeje gufatikanya mu rugamba bahanganyemo n'umuhari wa M23 hara mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba biyemeje gukomeza kurinda ibihugu byo bafatanyije. Ni mu gihe kandi bagiriza igihugu cy'u Rwanda aba bombi guterera inkunga imitwe yitwaje intwaro iri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo umugwa wa M23 umuhari wa Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi. Amakuru aturuka muri ntare ya Rushatsani Gitega ni amakuru akomeye cyane mu itangazo rikomeye cyane umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye akomeje gusinyaho avuga ko abari inyuma bose inyuma y'umuhari wa Red Tabara baratabwa muri yombi hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru akomeye cyane akomeza guturuka muri ntare ya Rushatsi bivuga ko General Prime Niyongabo nubwo ari mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraserukiye igihugu cy'u Burundi bikomeza kumuhama ko ashobora kuba ari mu bugambanyi bukomeye cyane n'uyu muhari wa Red Tabara bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricobayo Evariste Ndayishimiye. Ni makuru akomeye cyane akomeza guturuka muri ntare ya Rushatsi n'abamenyesha makuru bacu bibanga baherereye hari abagenda batugezaho ibyaya makuru nuko batubwiye ko Nyiricobayo Evariste Ndayishimiye ahejeje gushikira abaratabwa muri yombi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kuri urwo rutonde hajeho Nyiricobayo Prime Niyongabo uyu nguyu uherereye mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ubu
Kongo akimara kubimenya ubu ari he. Ni amakuru akomeye cyane bivugwa ko ubu Gen Prime Niyongabo ashobora kuba yamenye iby'inkuru, amakuru akaba ari kuvuga ko atazagaruka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru akomeye cyane ariko adushikira mu gihe yamenye iby'aya makuru yo kumuta muri yombi ngaha mu gihugu cy'u Burundi byashyizweho umukono n'Nyacyubahiro Gen Evariste Ndayishimiye mu gihe ari kwagirizwa ibyaha bigiye bikomeye cyane mu guterera umuhari wa Red Tabara inkunga ndetse no kugambanira igihugu. Mu guhangana gukomeye cyane Nyacyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye arimo arahanganamo na Gen Prime Niyongabo kandi mu buryo bw'ibanga. Abene gihugu bakomeza guhumwa amaso bikomeye cyane n'aba bombi kugira batabona ko hari umwuka mubi hano muri Ntare ya Rushatsi. Ariko ku makuru aturuka mu masoko yacu nuko hano muri Ntare ya Rushatsi bitifashe neza ku mutekano ndetse n'ubwumvikane. Ngaha impande y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyacyubahiro Evariste Ndayishimiye bikaba bikomeje kuvuga ko akomeje kuremba nawe amagara ye atifashe neza. Ku makuru adushikira nuko ubu ari kuvurirwa mu rugo, nubwo ari kuvurirwa mu rugo ariko yaciye ashira ku rutonde n'ubundi abaratabwa muri yombi ndetse n'abarakurikiranwa bucece bagatabwa muri yombi bakomeje kugira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi gikomeza kwagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko gikomeza guterera umuhari wa Red Tabara ndetse n'abanyagihugu kugira bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi Gen Major Evariste Ndayishimiye akomeza kuvugwa ko hano muri Ntare ya Rushatsi hakomeje kubariramo ubugambanyi bukomeye cyane bwivanzemo abasirikare bagiye ari bakuru hano mu gisirikare cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi Nyacyubahiro Gen Evariste Ndayishimiye akomeje kwiyegereza mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi kugira barebe uko barwanya imihari igiye itandukanye iri kugerageza guhungabanya ibihugu byombi. Ni mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo gihangayikishijwe n'umuhari wa M23. Ni mu gihe uyu muhari Antoine Felix Tshisekedi avuga ko nihatabaho inkunga zikomeye cyane uzakomeza gukwirakwira mu karere k'ibiyaga binini. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi akomeza kwitabaza mugenzi we wa Nyacyubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe Ndayishimiye we akomeza kwerekana inkunga ikomeye cyane mu gihe akomeje kohereza abasirikare n'abasodani mu gisirikare cyacu cy'u Burundi. Nubwo amakuru ariko adushikira avuga ko abasirikare b'abarundi bakomeje kugwa mu mirwano bahanganyemo n'umuhari wa Red Tabara, nta kizabuza ko bakomeza kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kureba uko batwerera inkunga ikomeye cyane mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe Nyacyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye we yakomeje kwemera mugenzi wa Antoine Felix Tshisekedi wabaye Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yuko azakomeza kumuha intwererano ijyanye n'igisirikare kugira bagarure umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Nyacyubahiro Gen Major Evariste Ndayishimiye nubwo nawe adahangaye n'ibibazo bikomeye cyane byugarije igihugu cy'u Burundi nk'ibibazo by'ubukungu, umuhari wa Red Tabara ukomeje guhangayikisha uyu mugabo Nyacyubahiro Evariste Ndayishimiye. Itabwa muri yombi riri kugenda rivugwa hirya no hino mu makomine agiye atandukanye ry'abagirizwa ibyaha bito bito bigiye bitandukanye harimo gukorana n'abamenyesha amakuru baherereye hirya no hino mu makomine agiye atandukanye. Abangaba bikaba biri kuvuga ko n'aba banyamakuru baherereye hirya no hino mu makomine agiye atandukanye ngo bari gukorana n'abaterabwoba b'umuhari wa Red Tabara babagezaho amakuru akomeye cyane ariko aravuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru tuyakomereza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebere hamwe ibiri ko birasohoka hano mu migwano iri kuvugwa hano hagati y'umuhari wa M23 n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu makuru akomeye cyane biri kuvuga ko umuhari wa M23 ukomeje kumerera nabi Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we agaragaza ubushobozi bukomeye agaragariza abene gihugu ko azatsinda uyu muhari wa M23. Abanyepolitike mpuzamahanga ndetse n'abasesenguzi bakurikirana hafi iby'imigwano ihanganisha igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umuhari wa M23 baragaragaza ko umuhari wa M23 umaje kwiyubaka bikomeye cyane ndetse ukomeje kwigarura ibice bigiye bitandukanye by'agaciro kuri Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we ahangayikishwe n'uyu muhari wa M23 kuko ukomeje kumwereka ubushobozi buhambaye. Ni mu gihe kandi ejo havuzwe amakuru akomeye uyu muhari wa M23 ukomeje kugaragaza ubushobozi budasanzwe aha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi we akomeza kugaragaza inkunga ikomeye cyane ariko akamahanga kugira ngo batsinde uyu muhari wa M23. Ubu amakuru adushikira nuko Antoine Felix Tshisekedi yarangije kwitabaza Ubushinwa. Ni hanyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi yitebaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko abangaba bakamwihorera, ndetse amakuru adushikira nuko ubu leta ya Kinshasa yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira barebe uko batsinda uyu muhari wa M23 ku bushobozi ndetse n'ubufasha.
ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi agaragaza ko amafaranga atari akabuze ndetse na zahabu atari akabuze hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe akomeza kureshya amahanga akomeye cyane ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bimutabare mu guhirika uyu muhari wa M23, ariko abangaba bose bakomeza guterera agati mu ryinyo bakamwihorera. Ariko amakuru akomeye cyane nuko ubu ngubu ari kujyana ibiganiro bikomeye igihugu cy'Ubushinwa kigiye gukorana bya Antoine Felix Tshisekedi ukomeje kugaragaza akamwenyu ku maso yuko yemerewe inkunga ikomeye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi avuga ko igihugu cy'Ubushinwa cyerekeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo cyugarije Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'abakongomani muri rusange ngo cyahita kirangira, dore ko adatinya kuvuga ko ari umuhari wa M23 ukomeje guhangayikisha igihugu cyose ndetse ukomeje no gutuma igihugu kidatera imbere muri rusange. Wa Kongo arakomeza kugaragaza amakuru akomeye cyane yizeza abanyagihugu ko aratsinda umuhari wa M23 mu gihe gito. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza guturuka mu masoko yacu agaragaza ko Ubushinwa buri ko buramukina bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi andi makuru agaragaza ko barakomeza kumukina ari ubwo bw'ibihugu bigiye bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'amambasade agiye atandukanye aherereye muri ibi bihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze gutanga ubusabe bukomeye cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagira icyo zikora muri iyi mirwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yatinze gusubiza iyi ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iherereye Washington DC ku mirwano iri habera aka kanya. Ku makuru atugeraho nuko ubu bikaze cyane umuhari wa M23 ukomeje kwivugana bikomeye cyane SADC. Ni mu gihe kandi imigwano yakomeje hano mweso, dore ko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa b'ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania ndetse n'abandi basirikare nka Wazalendo abo bose bagabye ibitero hano mweso. Ni mu gihe batege ibitero hano mu mujyi wa Sake bikarangira umuhari wa M23 ubashubije inyuma bagakizwa n'amaguru. Ni mu makuru akomeye cyane ariko agenda dushikira. Ubu biravugwa ko umuhari wa M23 uri kurasana bikomeye cyane n'igisirikare cya leta FARDC mweso. Ni mu gihe kandi hakomeje kubera urufaya rw'amasasu, urusaku rw'amasasu ndetse n'imbunda ntoya cyangwa inini. Ni mu gihe kandi FARDC noneho nta modoka yatwaye. Ni mu gihe umuhari wa M23 ejo bundi watwitse imodoka za Tanzania zinambara nk'ibifaru bigera kuri 2. Ibi ngibi rero FARDC bikaba byayihabuye cyane, ikaba yafashe ingamba zo kutarwanisha ibigwanisho bikomeye cyane nk'imodoka. Ubu ngubu birakomeye cyane dore ko amakuru atugeraho bagiye n'amaguru kugera mweso bikomeye cyane, bagiye bikandagira kuko bari bizeye ko umuhari wa M23 wagiye utega ibisasu mu mashyamba bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi amakuru agenda adushikira nuko umuhari wa M23 nanone ukomeje kwivugana bikomeye cyane ayi Wazalendo birakomeye cyane kuko amakuru adushikira aravuga yuko abasirikare bagera kuri 2 ba Wazalendo bakomeje kuburira ubuzima hano muri iyi migwano. Ni mu migwano iri kubera mweso bikomeye cyane kuko umumenyesha makuru wacu adugejejeho iby'iyi nkuru, dore ko avuga ko umugwa wa M23 ubu ngubu wakoresheje tekanike yo kwigabanyamo ibice byinshi, dore ko ngo hari abaherereye mu mujyi wa Sake, abaherereye mweso ku musozi wa muremure Mushaki ndetse n'ahandi, dore ko ngo umusozi wa Mushaki urinzwe bikomeye cyane kuko birinze ko FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakwigarura uyu musozi kandi byahita bizamba nk'uko umunyamenyesha makuru wacu yabitugejejeho, dore ko ngo FARDC yigaruye uyu musozi wa Mushaki byahita birangirana umuhari wa M23. Ni mu gihe umuhari wa M23 ugaragaza ko ari ikintu cy'agaciro wigaruriye. Ni mu gihe uyu musozi wa Mushaki uherereyo iminare igiye itandukanye yifashishwa hano mu mujyi wa Goma. Bikaba bisobanuye ko umuhari wa M23 rero uri gukontorora ibikorwa by'ikoranabuhanga byose biri kubera hano mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi amakuru yose aba afiswe n'uyu mutwe wa M23 kubera ko uca ukontorora ibikorwa byose by'ikoranabuhanga bishingiye kuri uyu musozi wa Mushaki. Uyu musozi ni umusozi wahangayikishije Antoine Felix Tshisekedi na n'ubu ngubu akibaza uko bazawukura mu maboko ya M23 bikaba bikomeje kubayobera. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi akomeje gushyiraho igiciro cy'umurengera uzatsinda wese uyu mutwe wa M23. Nubwo Antoine Felix Tshisekedi yasabye inkunga leta y'Ubushinwa, ntibyabujije yuko yitabaza na South Africa. Iki gihugu gikomeje kwerekana imbaraga zikomeye cyane ndetse cyanamwemereye inkunga zikomeye cyane, dore ko iki gihugu cya South Africa
Africa nacyo kirazwi mu bikorwa bya tekinoloji ndetse n'ibya gisirikare no mu nganda zigiye zitandukanye zicura ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane byakwifashishwa hano mu mirwano iherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bari kugaragaza amakuru agiye akomeye cyane bavuga ko ubu ngubu hagiye kuba imirwano ikomeye cyane mu gihe igihugu cy'Ubushinwa cyakwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na South Africa. Ni imirwano yahungabanya benshi ndetse n'abanyagihugu batavuyemo kubera ko igihugu cy'Ubushinwa cyo gifite ibitwaro bikomeye cyane kandi birasa ahagari. Biravugwa yuko rero igihugu cy'Ubushinwa kiramutse kivanze muri iyi mirwano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahita ziza muri iyi mirwano, dore ko ibi bihugu bikomeye ku isi nabyo ubwabyo bitumvikana kubera inyungu bikomeje gukura hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi wiwe atitaye ku banyagihugu ndetse kuri bene gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, we yitaye ku mugwi wa M23. Ni mu gihe yakubise agatoki ku kandi avuga ko umugwi wa M23 bizarangira utsinzwe kandi bikomeye cyane. Murabizi ko yijeje abaturage be ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakongomani muri rusange, ko natsinda manda ya kabiri yifuzaga kuba umukuru w'igihugu muri manda ya kabiri cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi ashyize imbere usibye gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane yashyikirijwe na Antoine Felix Tshisekedi yakunze kugenda atangaza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, avuga ko niyongera gutorwa muri manda ya kabiri azacangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki ndetse n'abakurikiranira hafi iby'intambara bategereje iby'intambara baraheba. Ni mu gihe kandi andi makuru avuga ko Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi yagize ubwoba kubera iyi mirwano ikomeye cyane akomeje guhangayikishwaho n'umuhari wa M23. Ni mu gihe kandi yatinye igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe yari yarijejwe abakongomani yuko azahita atera igihugu cy'u Rwanda mu bitero bikomeye cyane ngo azagaba mu mugwa mukuru Kigali. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki baragaragaza ko ari ubwoba bukomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi yagize, kandi bakagaragaza ko ibi ngibi kwari kugira ngo areshye abakongomani bongere bamutore, kuko yari yabijeje ikintu gikomeye cyane kuzahangana n'igihugu cy'u Rwanda mu bitero bikomeye cyane. Yari yatangaje ko azatera Kigali, yatangaje ko igisirikare cya FARDC gifite ubushobozi bwo kubika Kigali mu minota 48. Eka makengurukire inshuti banywanyi bacu dukomeje kubana muri ibi biganiro n'amakuru by'uruhererekane tugenda tubagezaho ndetse tukarebera hamwe n'amakuru ariko avuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Eka kandi nkomeze mbakengurukire mugabo mwe mukomeje gukanda dukomeje kubana bya misi yose mu makuru abagezweho avugwa ijya n'ino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi, mu makuru akomeye cyane yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Mwakoze kutwumva. Ciao ciao.